Ушул жерде 1 жашар торпоктордон баштайбыз. Ассаламу алейкум. Канчадан болду булар? 65. Экөөнүбү? Наркысы 47 миң, бул 65 миң болуп тур мына. Уш. Ушул 1,5 жашар болуп калды, а? 1 жаш. Мына кичинекейраак торпок бар да бизде, ушу 1 жаштан аз гана өттү. Ya biz cemdebeybiz, biz uşul talada эле. Taladan geldi. Taladanmı? Жақсы, бирок мына толораак экен. 65. Бул канча болуптур ака? Канча болду ака мына ушул аласы? 55тен берилбептир. 55 миңден. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшымысыз? Түзүксүз? Мына бизче Баткен диалектисиде биз новаз дейбиз, бизди сындабаңыздар. Сиздер өзүңүздөрчө бука дейт экенсиздер. Айырмасы канча сүт бир болуп аткандан кийин. Канча десем? Новаз. 65 миң экен муну. Эме бар. 75, наргысы 70 экен. 145 экен экөө. 75. Мына 145, наргысы 75. Алмаштырып бердимби же? Адаштырып бердим, а? Ассаламу алейкум ака, канчадан дейтмин, билдиңизби? 70тен. Арка жагга өтүп алып карап аткан экен акам, ушу чото билип калдым, кызыгып алсамбы деп турат. Кайсынсын 70? Үчөөн теңби? Төртөөдөн 70тен. Каны бар дейт. Каяктан келди букаларыңыз? Өзгөн, өзгөндөн келген өрт букалар экен мына. 70тен экен. Жалгыз буканы тартып кой. Канча бул ака? 85 миң экен бул. Бул жагы 85 миң экен. Жетим дейт го. Чакырышты карагыла. Ака канчадан болуп атат? 4 тең, а? 68 миңге барыптыр бул суралганда. 68 миң. Ассаламу алейкум. Букаңыз канча болду ака? Ассаламу алейкум. Кыжалат болом, бияк тартып камайт. Канча болду? 59. 59 миң болуп тур мына, 59 миң суралып. Булар канчадан болду ака? Канча миңден сурашты булар? 65тен сурады, жүпүнү 130. 65 миңден 130 миңге сурапты. Булар 2 жашардан өтүп калды, а? Жетелекпи? Güzel. 2 жашарга жетелек экен. Эми навестин астында чоң букалардын катарына өтүп кетебиз эми. Мына караңыздар. Кайсы 88? Ушулбу? Ушул 88 экен. Ушул каранычы? Каякта экен? Сиздер билбейсиздер буларды? Mana ben. Канча калдыңыздар ака? 85 миңге алынып тур. Эсептештик мына. 85 миңге сатылыптыр. Канчага сурашты ака? 62. 162 болду. Экөөнү, а? 162 миңге сода болду мына экөө. 162 миң. 162 миң. Чоң букалар. Ой. 133 берилди. Мынаны? Оны 100ге берилди. Мына 100ге берилбеди, бу 133ге берилбептир мына. Да, кайсы канча болду? Оны кара 100ге берилди. Сиз бербедиңиз. Сиз 100ге бербедиңиз мына караны. Егесі мындай чыгып коем сага. 133тен мону менен о кашты эме беришет. Кашканы берагадага? Мына менен мына 100 канчадан? 33тен. 133тен отдельно берилет. Мына 25 миңге берилбептир. Малга мал салыштырба. Мына 125 миңге берилбептир ушул. Тагыдан тартабыз да биз. 125 миңге берилбептир ушу. Мына ушул экен. Тиш безелек. Тиш безелекпи?
Sürekli yolu olayınız. Tatlarıyla kıymıldap ketesiniz. Buna bukalar. Buna sizlerge bukalar. Assalamu alaikum. Aytın pullarını. Pullarını aytın. Qaysı qancha ketdi? Ona can qancha ketdi? 117 mingga ketdi. Keyingisichi? Şu 117 mingga ketibdir, satılıb tur. Bulchu? 108 mingga. Satılelek. 108 mingga bardı, biroq satılelek. Bulchu? Satıldı mı? 120 mingga satılıb tur. Hay. Qo'g'ila. Ay, yaxshi bozoringizlarni bersin. Qo'g'ila. Buqalar. Qaysi kuzashda bular? Qanchaga? 149. Orada çıkarsa olacak. Ya, sekret ekan o qormasa. Dümeni pastada basıp qo'yayin dedim. Kuldi. 149 deysizmi? 139 yarım. 139 yarım. Ya, qaraba so'rab öyle teshib qo'yam da. 139 yarımga bordi buna. Bu yoq sotuvchi, ha? Bu yoq oluvchi. Yaxshi. Bana ham chiqar. Bering. Ana diyelga chiqishdan ekan. Sotuvchi, oluvchi. 139 yarım ming buna. 139 yarım mingga mana savdo bo'ldi mana. Bozoringizlar bersin. Bering. Qancha so'rashtasizlar? Bunavi? Qancha bo'ldi? 71? 171. Oh. Pitrava. Mana eng cho'ng shu lekin. Bunday apturib tutib taq qilib bir tey uchira qo'yarsan. Basıp ketemiz endi mana. To'xta shunday tur. Молодец, qancha atın? Başını götür başını. Qancha deysin? Ye. 150. At qancha ekan? Assalomu alaykum. Pulini aytingizlar. Jash qanchada? Jash qanchada at? 3 yaş. 3 yaş. Qancha deb basınız? Qancha söylashgan ketishdi? 84. 3 yaş arat ekan mana. 84 ekan mana. 84 mingga söylashib tat mana. Qarangizlar. Mana atlar. Taylarda da bir ko'rsatib qo'yaychi, mana taylar. Mana. Assalomu alaykum. Erkek taylar ekanmi? Qanchadan taylar? 32 lira oldu. Bular 1 ay, 2 ay, 3 ay qancha oylik bo'lib qoladi shunday bo'yida. Martda. 6 ay bo'lib qoladi ekanda. 33 dedingizmi? 32 mingga so'rab o'tibdim. Taylar, erkek taylar 32 ming. Ana. O tayga boraychi. Keyin aka endi assalomu alaykum. Taydi bog'larni aytib qo'yingmi? Qanchaga bordi? Berbeganingiz ayting, shu yaxshi. 34 ming, 38 mingga borib tur berilalik. Erkek taylar o'xshaydi, ha? Ko'ting erkek taylar ekan bu. 38 ming, 34 mingga berilibdi. Mana taylar. Qayerdasan? Taylar ko'p kelib turib bugun bozorga. Aka qanchasiz qarmagan tay? Borgan bu, ha? 32 ming, 33 ming bo'lib tur mana. Taylar. Taylar, tay suyuvchilar. Assalomu alaykum. Yaxshi qizlar. Tak. Shunday jonliqlar. Deymi? Sağın uylar zaqa o'tayli. Shularla videoga ulab ketamiz. Mana уже sütü ko'p bo'lganlikdan sütü уже üstüge çachirab chiqib ketdi. Qarangizlar. Bu qancha bo'lib tur shuluy? 150 ta oda. 150 be? Torpog'i mana ekan, erkek torpog'i ekan. 3-chi torpog'i. 150 mana. O enning.
Mında kış керек екен. Ho. Tıp etkizip karmaş керек tamam тұрып. Tebet ana mına. Жоғыш керек екен. 150 миң. Алыңыздар. Қанша болды ака, уй? Қанша болды? Барған ба? 4 150 миң болып тұр мына. Базарыңыздар берсін, а? Қаншаға сұрашты, ака? Siz сұрадыңыз ба? Еркек бекен тұрып қалды? Ырғачы тұрып болған менен мына құначин 73 миңге мына сода болып атады. 73 миңге. О, шол уй. Чотки уй көрінді да, соны сіздерге көрсетейін. Evet, жақсы уй екен. Жолда мына да табылып қалды. Қанша болып тұр шол? 115-ге бар. 115 миңге барып тұр мына еркек тұрып болған менен. Mına қараңыздар. 115 миң уй. Жақсы екен. Süt 10 litr бар ақша та? 20 litr. Охо, анеке болса 20 litr süt екен. 115 миң. Ене бала 70 миң екен мынау. Сұрағанда. Ол пайдаланып қалдым. 70 миң сом. Ассалаумалейкум. О, мына қанша болып тұр ака, же сатылды ба? Satıldı ya. 140 ya. Ne gelsin? Сатылды элек, а? Satıldı. Жалғыз өзі мына 100. Егі сиреген өзі жалғыз өзі 140 миңге. Саза болды. 140 миңге. Korkut eкен bu. Жаңғыр жауып атат мына, жаңғырға қарап тұрып. Қанша болды ака құнажын? 75. Туат ұқсайды жақында? 73 болады. 73 миң. Қанша болды ака құнажын? 105 миң болды. 105 миң? Бұл тұрпауы қаншаншасы? Үшінші тұрпауы екен, ырғашы тұрпау. 105 миң болып тұр бұна. 105 миң бұна. 105 миң. Алға қатталыңыздар. Қанша болды ака? Құнажын? 95 kan var adamla. Барған ба шымдай болып сұрап тұрып көтерген ба? 80 togorog. 80 togorog екен мына жаш эле жакшы. Құнажын екен. Süt 10 litrге чейин барбы жакшы бакса? Kanala katalыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Қаншадан болды ака, ене бала? Ене бала екен, а? 120 миң болды. 120 миң. Беріп едіңіз жоғы? Берген жоқ. Жақсы, баракасын берсін. Базар эми башталды, біз ерте келдік. Каналға катталып қойыңыздар.